Pripravljen na tekmi, ki čakate slovensko reprezentanco? Ja, sigurno. Gremo na zmago itak. So dobre tekme za vidjeti, kje smo, tu za pripraviti, kar se tiče kvalifikacije, ne? Tako da je lepa skupina, lepa grupa, tako sem kar rekel, ne, gremo na zmago. Kako pomembne so za tebe te dve tekmi, da se nekako pokažeš selektorju, da bi tudi v kvalifikacijah znate računal, verjetno ti je pomembno, da bi igral. Kvalifikacije bodo zelo kratke, september, november, vse se. Ja, bo hitro, je itak jaz. Pridem sem, se zahvaljujem tudi selektorju, da mi je spet poklical, tako je neč upam imeti tudi minutaže za se pokazati, za tudi prijeti malo spet v grupo, ampak neč upajmo, da se bo vse izteklo dobro. Si bil vesel, da je bila Olimpija prvak? Ja, itak. Sem spremljal, moče nisem užival, ampak po teh aplikacijah sem spremljal in tudi še Argentinec, tudi Ostindorfa, tako da tudi res vesel njega pa za vso Olimpijo. Andres, kot kaže, tudi zelo lepa priložnost na teh dveh tekmah, ne bo žena potnika Benjamin Šiško, ima neke težave, tako da verjetno res lepa priložnost, da opozorite Matjaža Keka znova, tako kot je že Andrej rekel, za kvalifikacije. Ja, bomo že videli, kaj bo selektor določil. Je tudi Blaž Kramer, Matko, Verbič, neč bomo videli, da bo v prvi enajsterici. Jaz na treningih upam dati vse od sebe, da dokažem tudi trenerju, da sem lahko sposoben in uživati v tem, ki je tudi najvažnejše. Je že kaj utrujenosti po dolgi sezoni ali ste še v redu? Pa jaz sem kar v redu, se zelo dobro počutim. Imam tudi veliko, ko se reče, konfiansa, samozavesti, tako je. Tako da neč, komaj čakam te dve tekmi. Koliko je težko nekako obdržati tu koncentraciju? 6 meseca je v vsakom pogledu težko igrati za reprezentacijo, prijateljske utakmice, nisu ni kvalifikacije, nisu ni euro. Kako nekako održavate tu koncentraciju, taj fokus? Pa nije lako, ali mislim da jednostavno kad dođeš u reprezentaciju ima ta neka posebna energija, dobra smo ekipa i onda na kraju nije toliko ni teško da koncentracija bude visoka, zašto je jednostavno lijepo biti tu i kroz ekipu i kroz to da smo tu, ti da tu energiju da si još, iako je kraj sezoni, da si još jednom koncentriran i da daš sve od sebe. Koliko se vrti film jednu godinu unazad? I to što se događalo prije eura, na euro i tako dalje, sad smo opet ovdje, opet je 6. mjesec, opet je ljeto, verovatno i vi doživljavate neku nostalgiju. Pa naravno da, to je nešto posebno u karijeri Europsko prvenstvo i to kad je bilo te pripreme i onda tamo u Njemačkoj baš je bilo lijepo i sjećamo se naravno da je lijepo bilo. Naravno, znamo svi da ne trebamo živjeti u prošlosti, ali je uvijek lijepo se sjetiti toga i zato što su stvarno bili lijepi momenti. Da li se probudilo dovoljno neke nove gladi, neke nove želje da se ode u kvalifikacije na jesen, da se doživi i svjetsko prvenstvo? Mislim da da. Mislim da je svjetsko prvenstvo nešto posebno za svakog igrača i mislim da taj glad i ta želja uspjeha da dođemo tamo da je jako visoka i da mislim da svako od nas ima to u sebi i mora da ima zato što znamo da je jako teško, ali znamo da je moguće i mislim da u septembru onda kad to počne da moramo biti spremni od prve minute. Da su možda, znamo da su prijateljske utakmice, ali ipak su možda malo ozbiljnije, pošto znamo kvalifikacija bit će za 2 mjeseca i posve gotovo, 8 tekmi, tako da možda svaki igrač u rotaciji imat će svoju šansu, da možda i važnije je da sad selektora Keka pozorite nas na tih dvih utakmica sa Luksemburgom i Bosnom, da možda vas baci u prvoj enajstericu, ne znam kako će biti jesen. Kako vi doživljavate tu pripremu za Luksemburg i Bosnu? Pa mislim da barem ja idem u utakmicu kao u svaku drugu. Mislim da danas prijateljske utakmice nisu ko što su nekad bile. Danas nema utakmice koja nije bitna pobijediti, tako i sad, ne veze da li to Luksemburg, da li Bosna, da li kvalifikacije, svaka utakmica hoće se pobijediti, svaki put je novo dokazivanje.
ne samo selektoru, nego sam sebi isto i tako da ide si u svaku utakmicu u pobjedu i da daš svoj maksimum.